afishiapa esanso emo bibia akwaba eba afe 2026 mu yesi afi mu no enene first episode ayeye ewo health check dwumadie so me gidi pa so afi me because me so ma feel pa ma first time ba bet na ha na yedi apomuden ho nkomo se ne be ya ubenya apomuden na me so menya apomuden ne na ya yedi nkwatenten ache anyway se afi na waji wakonwa bomodin se obefra unua obefra wadanfo obabi odofo bi na ka hye ne se health check dwumadie no time aso no obia emeje ne chefa se ne bia bibia ebeye fine enen so yatena se ya wada bia adwa na ebo no wotwe pepepe na yatena se ne the health check dwumadie e de bro maka che se Coastal TV die ye dwe wo ho wapomudin eho hia ye se ne be ya wo betena se a che no eho hia eda ya koma so ntina ya wada bia adwu na nya bo no wotwe anwumre se di a nye bia ye bi gye ya to ho na ya ba betena ha ne we di apomudin eho enkomo eno ena ene edi aba be pie efie ha anwumre me ma obi bia akwaba ebio se Bruni eka na asem no o say garbage in garbage out say ye cheche ma na eche say bibi bia udi bekọ onipedua mu no eno na wo body no ebe kire sente ase ye adwuma se ne wo body no esitie no ne se ne wapomudin esitie no ejina niema udi kọ onipedua mu say ye aduane say ye mframa say ye nsuo nye odi beko ni pedua no eno na obodi no so ebeda nadi nti anwume question me bisa ma woni se aduane ben na odi ko ni pedua nsuo ben na wonom mframa ben na wo home e de akọ ni pedua ne beboa ana se emwa na emwa so saade a wo se wotwe wo free sa ne maneme ni nyina ho se ne be ya obenya apomuden ye ba ye mpotem nso a ye nyina ebegye di se ahonidie de ehwo hia papa ehun hia ni nyina ka ho na mayenya apomudin enkofa yare basabasa emfa mbreye se ne beya ya apomudin ebesipi se wo ho to na se menso me ho to me a se nyina ye wa apomudin na se yetena asase su cha me gidi se ye betimi aboboa ye ho ama ye wiase na ye nyina ye hwehwe no ye betimi esi ama esiye ama ye nyina enchima nso ebenya so emfa so maka ne saa no na enwumrei enkoma ye ba bedi no ye ba bedi afa aduane a yedi ho ye hwe ekwan papa ye befa so edidi eye time a yedi no dodo e wosawudi ene inuane nnompa ye nya ewo aduane a yedi mu eno ho nkomo ene enwumrei ye ba betwetwe Medino ede AFIBA ESSIEN ofremia eno ena meje so mayemfa asida kese enso emma National Petroleum Authority omo ni ho anka ye ni ho omo no maso ya asem enwume enso yetimi de health check dwumadie ye de bro the Cell Gift Shop obi a bonsem kese mo di Cell Gift Shop omo so ya de pa sanso maso ya sen enwume ye de dwumadie kese enti se ye de bro mame nka onso se wo hwe ye na se ye dwumadie eso wani na se wo pese wo ma na wo meso ya sen ekonya wo ho obetimi ababa beso ya sen na dwumadie no aye krabehwe enwume menya ho kese ewo fiase meka mecho meka se wo kese a na onye ni paato a wate ase ho kese akasa na me no eba bedi enkoma eda epono isu ye beba be ma cheche ma twene se ne abasa se ne be ya obi a wonso obi a nso ubenya oho enti ase ni din de no eye Madam SEFAKOR sie niye no ama make mistake Madam SEFAKOR ama PONGO or your public health nutritionist mudi apomudi aboding krata you can say reward award ni nyina ka ho bia be yenden kasa tenten enti ono na mene no ewo fia say ma minyi no enche ni nyina ye hu no na nkomo no ye nto aso Madam ama minim se memfra wa ama wo se memfra wo SEFAKOR se den na be pesa me fanfra ni ebe to so bia ni ebe to wakoma so bia okay ene na me SEFAKOR no ye me de because no mateda nti me no Madam SEFAKOR nti eno ana me be frɛ enwumre Coastal TV etiefo ne ahwefo nyina ma wakwa aba ha ye health check dwumadie
we be say una yo enti no yes semre bebre no me pese ye share topic na eda epono iti no broni kasem no wato ni din say healthy eating habits, tips for meal planning, portion control and nutritious recipe. But for ten na ye kan nti ase nyina ye se na ye be ya ye be didi aduane no ne dodo a ye be di ne anuane nu a ewom no kwan ye be fa so aboa ye eno na ye ba be hwe enye bibi huhu bia. Nti madam ye di kan no mami mbisa se obi ka se emfa se me AFIBA meti hei me obi a me exercise and me practice healthy eating. Just say me di aduane papa hoadin wo ma na chese practice ben sa and aduane ben sa ho asem na ye kan. Okay. Pese me da wase wo kwan a wo de ama me na me ma etie phone so afishiapa. Obi ajo. Okay, inti yeka healthy eating na impempi no amanfo dream say healthy eating na say aduane no na yedi ne ketewa na ne boarding but now so healthy eating na yesa aduane na yebedi inti aduane na yebedi no ne dodo no ne broni beka say type of food a obedi inti ne ahodo no aduane ahodo na obedi no eno na ye healthy eating inti ye wo aduane ahodo bebre inti ye wo ni abaye group no wom ye woni a bro group no wom ye woni a beans group no wom nti I say ye fa we mu keten saa na ye de ye aduane na ye di we mu ina etumi aka say oh we de didi ye hono mam ye san embo ho ye hono biem wo ka ne bayre wom ne beans wom ne de hin bio ne fruits ne fruits and vegetables, okay, and dear him beans nti yaka 3 nti yebeka say eno kwa ne aduane a yebetimi afre no so we dey best cause we healthy eating and I say ebinum ka ho nti sa ne ka ho no yebetimi abobo eno so din ana nti yaka beans yaka fruits ne vegetables yaka tubers ne eno ne bayre ne banche mankeni potatoes me boa okay na yaka emo ne ebro okay Jano boni beka cereal ana cereal metibofo eno na yewo angwa okay ansa na nsuo nso wo ho okay na chese nsuo nso kra say won nsuo bebe chese wonye healthy eating won didi ye no oh okay wow na nsuo na asem na wo kan no na me pese me hu empendo don say na e wo say nipa bia enum nsuo in a day the enye empendo say anya in a day no one no sachet of water be 4 esa wonum be anan just 50 pesos dia no be 4 manum kra oh okay na ehon no na me pese me bisa ye to akomo no so ba ehon na ase ehon na me de kakra se ye ka nsuo hu faso e wo manipadua no a ebi ne den okay won say insukom denim pa no nti nsuo no ebo ma wo kwanche wo test no nti hydrate ni padua no okay na essence so boama joining with other nutrients in the body emani ye ejuma ye nti nsuo no de hu hia pa me ready bibi ewie no me bibi a me ready e kire me say ye nipadua no say ye chemu oha emu edioson 70% of the body no nsuo no kra ben na wo no kra okay afa na mate ase na me hye dance ho na se okay nti no ye to nkomo ne so no won say yaka sa enuane we mu nyina ne ekwan e befa so a ebeboa ye na me so na me bisa say sa enuano na ya bobo so no den ahoden sa na say ye di a ye betimi enya wo mu okay nti yaka by fruits and vegetables no ye di aye obi bia ye friend vitamins okay nti fruits bia ne ya betumi enya wo ye wo minerals nso wo minerals si boy ho ban
ibi mu your skin ibi mu wo antioxidant to mean your skin ne ya boost your immune system inti obehu say obi yare na waka say udidi ria wo dey fa fruits ka ho ne boost wo immune system. Okay. Inti e protect wo against inyare banket one e wo around no. Aha, ebiom nso ye wo se ye tubers ya ye ka ho se ye buy. Aha, eno ni main source of the food. Eno ni na e be ma ya hoden no. Okay. And sana ya ba vegetables no. So vegetables no contain vitamins ne minerals ya. Na also contain fiber. Ni fiber ni ye entel. Nti ni entel ni ye ne se ma ye main tem. Esanso boye ma ye digestion so eye kama nti wo behu na obi ni yemetim ba wudi nduan na entewo mbebre na wonyeme ntumi ntim saa. Okay. Ebi mu no aduane a omo hyeda esone aduane so se bia oye nkwan na wayam tomatoes anase bibisa ba opese on sone so na enye fiko eno no enye ohun da bi enye kra nti o se yemfa ni nyina nka bibia wow bibia ye important wo sone so pe fiber na ewo mu na e se eboa ye ma yenya roughage kakra we aduane mu ye ye frimu nti ye yifum pe ubehu na de odidi o me didi na so me nko me ntumi nja me nai me didi na so me moja na ese me nye bi me didi na so na what the problems bebre ko hospital na so aduane na we fan efri mu eno na the problem na eba. Wow. Enwere de ubie meni ankasa me ankasa nso kra wo se menhwa na menhwe meduane di mu ye ni ade na me bisa se eba no aduane ho nsensem ya yenya nim se udidi a wunya ahoɔden ne ade na aduane so nya aduane bia na wo se wudi wo se wundi aduane a wo hyada enye specific wo aduane ho udidi a wo se wo nhwe ne bi bia wo tɔ no ne ade kra no wo se wo nhwe ne nyina yie na saa semi de bia ye kosoka enye na ne first time ye ka ye kosoka na nso nipa bi mu ase minim say ya so den dia but nipa bi mo still na no omo finding it difficult say omo be di sa simple rules and regulations me yen sha dan tron so ho de ba me sa na me meka no rules and regulations so di aduane a fruits wom fat and oil kakra carbohydrates ni protein kakra but ebinom omo finding it difficult in your perspective no from baby a wo wote no hu ni say e di ntia ibi mu ho a time no munyi. Okay. Ye shega na fo a edwuma ye a time bia ye ni ho. Nti an obi ko edwumem 4 or back 5 enwumre. Ansa na obedru 5 kwa na opon. Ansa na obedru fie kwa na 7 kwa abo. Time be na obeyi eduane. Ansa na abedidi. Nti obekọ fast food. Ibi mu so ye omo nkọ abreme niama. Onyi no na ne mami ni fie nti sorry a indomie sa nti we mu ina ibi so environment no wo mu no maybe restaurant a bebre na ewo honom nti opie pe ende me nkoye aduane ni biom na wakoto aduane esineni mu anze de open fast food okay ebetumi so aka say economic reasons sikasem no so ka ho sikasem nso ka ho but on say sikasem no ka ho no wo kwahwe mu ho a omo nhede ni sika no omo na moto no mo na so anka ye tumi de sa sika no eto induane na ye fruits ne ye raw materials na ye beye wo fi a ebe so sen ni omo de ko to eduane no Tesanka yankasa ye aduane na no ye better ye better akoto because me so me the beat to say once obi aya na aduane wa bonte na akoto no on sheda nim ingredients because me sure say okoto fufuo na obebisa maame ne say maame no maame na nkwan no ingredients be na ode ye obi ani wo obisa say ode ko maame anti akoso na ko bisa na obete obi ani wo bebisa nti no ingredients na ewo mu no on sheda nim ebi wo kra na we are allergic to something obody no mpe bibi we aduane nim but and I'm say fast yenya ne fast ni nti eno na obekọ akoto e ya asem onyankopon boy na
me pesa mi sanso ebisa yen hwe ekwan ye fa so a ye planning ye gian diem as Ghana for the way ye fa so etoto ye gian diem efa on say obi wo ha o say ono se ne ye kan ye ono agiane no obekwa akoto obi nso wo ha obehye da akọ market na de na say ye hwe ye agiane planning na nkasa na the way si ye wo ye agiane ho na emfa so ben nanka ebetimi enya wo ya pomudin so say ye ni yi a inti say ye planning mesma ye aduane ana mesma ye be fa so enya aduane ye di a eno ehu hia pa because first ebe save ska okay ebe save mre asanso e save ahoden na ya pomudin no aboa ye wo ya pomudi lifestyle ho okay because isika na wo de kwa akoto me yi sisi a fried rice kwa akoto kra o si 25 cedis and lowest near 25 cedis ye 4 ofi a 100 cedis 100 cedis ni me yi a metumi aye mo ne nkwan pot ma na me ya she fridge mu ye di be na be miensa nti sika na anka ye de be to aduana anka eno na ye plan ahead anka okay nti ansa na wo betumi enya menu weekly menu bi okay. Nti Monday ye bedi way wo fie Tuesday ye bedi way Wednesday na ye market list na ya come market na ya ton ye mani na nti wunya time Saturday and Sunday na wa ye aduane we nyina na wo de a chef fridge mu so wo de hye mu amemfa bowl ba ko kese na wo fa nhye mu okay ti ye na ye betumi edi quantity we na wo de a hye bowls nkitin na wo de nti wo yi ye na ye sanso nko fridge mu okay so na ye cross contamination bia okay nti saa no ye ne nkitin saa wo market list wo ho wo aduane shell fridge mu wo ko adwuma mu omo se omo ye busy kra omo ko adwuma mu kra omo tumi de fruit ko adwuma mu ni na ka plan yi ho okay me ye busy o me mba ntem na wo de aduane wa ye aduane na si ho ni na eye pa I see na say ye hwe sa plan yi anso a eya na empempie no se nkofo eye plan na enima bi wo ho a omo make I say pay attention to it. Maybe like some of the common mistakes and for year say yes meal plan yeah mistakes are na for entire pan e be a day ingredients no mo be aduane no okay e bi mu wo ha sa spices no mo be ka aduane no anka ye natural spices here very cheap for market unya wo rosemary ne wo ginger ne wo garlic na wo de kan we aduane ho simple yeah ye wo we nso wo ho angwa na wo de be ye aduane no enye bebre na so obi be kwa koto angwa wo market 80 cedis wo be hu na 1 month na asa na so angwa ye say ye use kitwe bi nti anka angwa no one share crash 6 months to me use sa 1 liter na okoto market so nti sa mistakes quantities no any dodo a omo prioritize no okay enu mistakes na omo ye go how drain sika ho sin na pomuden ho kra na ibi nso omo feel say by we ne emo no eno na ebe me omo nti okay nti carbohydrates no more nti wo be kwano na wato by we be 8 9 10 okay esi fie ho na vegetables no be un cabbage ba ko e dey 7 nkofo be 5 wow ni na yes kasem yes anka me hu yen so de se enne ya se wapomden to chima na ko hospital sisi na ye ka se yen fa oxygen into so a me ye sure say baby asika wo bi a be kwa akofa oxygen no wo be kwa akofa de aba beto sa oxygen no but wo invest in your health ne de akoya asem bi enuanom wo me enhwe ne yen sisa yesuban na ye twasui wo ka say ye plan ye aduane die mu a ye betimi aye akwakoto ingredients no na chese ya ba ben no bia on weekends bi ne de a share fridge mu ne ade
Me one question wo kakra. Say aduane no ye de hye fridge mu na say e cha eya ahoden a ye nya fi sa aduane mu no e so nti ana. Inti say ye aduane a hye fridge mu a better sin wo be heat ni de bia. Okay. Wo heat ni de bia nutrients na e wo mu no e so te. Inti wo de hye fridge ni mu a fresh. But fan hye fridge mu 1 month. Okay. Inti ubetumi aye aduane ne weekly a eno ne ye best. Ba wo yen so a dem ma mekan no. Yen fan hye bo kese mu. Inti nkofofo omubo ni a na aduane ne ekowe mu na ye na ye betumi edi na ene ya ende fa hye we mu. Inti we ye yi bo we ya bo we yen Samsung ko fridge mu. Ye na ye half na ye Samsung for half no nkɔ fridge no da bi. Okay. Zi ye ya na chese ye di ne ho na ye di. Nkɔfo ta ye sa de no pa me wo school na me tan hu sa nkɔfo no. Ani o ye ya be gubo kɛse no da kɔ fridge 1 minute bia na okwa kɔ yi. Ɛno wutumi de emwan kitenkete no etumi rem na contaminate no na reduce nutrients na ewom contaminating no na say ampanso na enu de me call me next question me pese me bisa wo say ba ne say ye noa aduane a me call school home accounts kakra bi am ye no home accounts am me teacher say me ma ye no dey kakra na me ye no omo say ye wo boiling ye wo frying ye wo grilling ba could be toasting no say then ba could be name the salts and the trend ya ye beka say ebi wo ho a eboa ma aduan no ahode ewu mu no etena mu na de he na ye beka say wanye ni yi a etimi say aduan no ahoden. Okay. Inti ye betumi aye boiling. Okay. Emo de ye won say ye what types of boiling. Inti ye woni a wo ya nsuo ne aduane ne enkam na ye woni a nsuo no ankasa be absorb aduane no. Inti ye betumi aye ni na but me notice say nkofo ye kontomire stew a sometimes omu boili kontomire na sana se omu boili a nsuo na eka no ma omu ntungu omu fanke eye nutrients. Na she say nsuo green e beka no na ye ahoden na ankasa there be ni na aka we nutrients ni bi efim. Okay. Wotu nsuo no gu a we nutrients ni bi efim. Nti anka ahoden na ese wunya ni na nti na wakɔ short wo baby. Okay. Nti kontomire ni say garden eggs nso omo ye ne saa nti omo wia nsuo no omo use. Okay. Sa vegetables na omo boil ansa na omo de ka aduane no ho and there omo use nsuo no after that. Okay. Okay. Na ye wo frying no nso. Frying no ye wo deep frying na ye wo shallow frying. Okay. Reason why meka say frying yen twen ho fi ho kakra ne say angwa no ye wo on say obi ntumi nkoto angwa 80 cedis for market na yen kan je ne so on use no once na o use ne bebre be say enye krom ha enye ye kra nti eno de angwa bone na ye koye mu no ebe do so na je say anka use no one na anka wo say wo hwengu but angwa bia ho ye wa angwa bone kakra wom ye wa angwa papa kakra wom ye wa angwa papa wo ho. Okay. But yem per se ye ho be change na ye say your body ni hia angwa bone no. Okay. Ohia kakra bi. But e bro so a eno na e be han. Okay. Nti na ye ka se anka de saa nduan na ya chichichichi no ne madri ni nduan no. Once in a while. Because say ewu a na wedi ba ku bi. Ewu a na wedi ba ku bi. Okay. Nti fry no deep o shallow once in a while and the air shut down why cause of angwa no. Okay. Na yes also steaming ne dey ebetumi aye. Okay. Yes also grilling
green no so yebetumi aye Okay. na yesan so sotain ase wodi anwa kakra bi a chia de lightly Wona waka em say ho no mi we fi ho no on say my say bia wo hwe foreign movies a chef we obehwe no de anwa kakra bi afa chance nim no de steak kakra bi no de atum obe bie nam nim na ye fresh and na ye sotain da bi nya vegetables no utwitwa vegetables na wodi egumo wa hwe wo ye grego bisa okay to between the eye of vegetables. Okay. Because eno ne like ekwan a obefa so a ebema ho de na tena aduane nim. Okay. So bibia no as a moderation. Oh, okay. Na ye to aso no. Na me pese me bisa wo. Na nse ye mu ye treat topic bi me pese ye bekọ ho aba. Ni ye hwe mates e ka meta chese asama ya kan to a ye gidi but enye no kre obi a de sa asem ni di but enye no kre okomukomukom otimu se enye no kre but then ya kan to ma obi a gidi ma obi anso question se e ba ne sen net sent no ya je atum se san net ye asa na mema we yi ma asem na no me pese ye nko ho na ye mbra nti MC asa obenya sa video na ye je amanfo adwenkyere efa asema nkofa ka fa aduane ne aduane nnuro ho a yagya tum enso enye no kre ye nhwe sa video no kakra bi enye bebre na ye ne madam SEFAKOR emme to ankomabo ne so Most are the same moment and the film I said why I can more what the father just whenever and I'm a joke of it no mother say I do I okay go be na made I mean midi koko na the monoma koko monum bia mada koko ya bia monoma and from the sisi mada na go be no so o we ma o ma enwa onyucha time aya maso ma witness da mai yin fa ba me mi bidin sa mo fa na mi yan kan so mo me yin even chief na de ka bin so mama onye good mom mi fun mo ba yam ba mi fun nti your fan and chief fan mo fan kan ana de nan bi wa mo fan kan bin na oyi ame advice am do man ya mo on the heavy food heavy food you da ma yi na na fan momo ngira ma na onu mu fufu bi na ade e ji bana no mu yebi like fufu fufu kokonche yi na ade o ma no so ye ya na de ada angowo mbebre my advice in the momo is that kind of advice wo pesa wo sote a oso wo num lime wo pekubie nsuo na wachi lime kakra de egum na wanom anopa bi ansa na obenum sa lime ane kubie nsuo na wodidi kakra because when didi na wonom a wo yemba ya oya that is I so wonom porridge koko anase tea kakra wo wi a na wanom kubie nsuo ne ankama na wo swati wo yesa be 3 days a wo nsa wo kasino ekofom angwani na banane na wa be nsa wo swati be du wasangwan be hyehyɛ wonfin ene tumba yakoma ho me bo nso obi ma ona ma na wetwa ahwe obi ma ona ma se me bo hyehyem ayangwa ebi kura tumi bo fe ne tirim na wa bofom ayangwa no a na ekum ebi nyoma bi wo ho a te say drinks ne ade ni nyina e ma diabetes salad cream ne ade ni nyina e ma diabetes white no ne we ni ye high brown sugar ni ye okay for that na nipa bi aso do stage e wo se won hwe o sugar sem anyway didie mu mpo eni because won say nkwala se omo ye obi omo ye energetic de bia no mu tu america ne ade ba ye mu se ni wo bon say yentimi nye ti say the one nkwala ne ye yes nkwala tumi tu a america no mo sweat eni ko e ben ni nyoma fi omo system ni mu Sɛ deɛ me sister no ka no, saa na me so menim sɛ wodi sugar bebree a sweet drinks ne adeɛ wodi a wobɛtumi anya diabetes. Wondi sugar bebree adeɛ a ɛyɛ sweet wobɛtwe wo ho afiri mu. Ɛno no wankasa wobɛhwɛ w'adidie mu yie. okay drinks no
too much of everything is bad. Like unum ni bebre nso a embwa. And like enyoma na omode ye no. Unhu adekode omode ye. Especially sugar and color no. And na the most problem a hard. To tanu mebla etum ma oyale. Oh, drugs are also about nka me dey rough nka make say malt is okay. And also ma ahoden. And onuma is okay. But other drinks, you know, because of color and sugar now more dey emboy. So bolo no onuma like obanua and me aka say mo me je na me ye biton. Nti ano onua hwentia na ewo mu na pepper na ginger na ewo mu no so ma ahoden. Yaleba like ade bia ewo mu bia ehoforo fi ho. Oba ekosku ate say that drinks na no de embwa se nka be ya nka kalupo eje other calipo or what me amu de me manom go me more drinks me more biscuits ono ne ade eboa e bia biscuit sugar any mu bebre soda biscuits wo other biscuit wa sugar any na beboa enkwala no ota mo sugar na na mo yale I mean, it's been with the minya what by Coquente, Case Brown. On the course, on the Damano, no more drink. Miza, Mutumis in Sisia, what way to bet you this to me? No means is here. Go to the room. I tell me, see work. Okay. Also, I'm busy one time. Coquentana, and Mr. Case Brown, and Miza, and I means it here. I mean, also from Bonia Mumpo. Because I'm a joke, Coquentana, Miza, no more drink. I'm a cost cabet, it's still family, okay. Weakness, I mean, food is a Messiah. Food is a I'm a shampoo. I'm a number of food, maybe once a while. Maybe I'm for banana another or 9. I'm a shampoo food. Everybody, In this week at I don't know the way. Okay, what about what pick them? Maybe I'm impatient once in a while. So far as I work at them, every day, what's it? Well, I think the majority carry the most. As I say, but you have a every time I'm going in there, every day, the diet, other exercise, and I will see more. Every day, your diet, your baby today, is one nose in the but the time was maybe a late hour. Especially when face benefit today. Indomie na I mean don't know chance and what digest. It's a later only occasionally we are not kadam for that. No, I no so no baby no oh what. And later one it depends on the time you go to bed. When they be our age in the 6 na at that moment na go bed or later or more at that moment no as the time e be the time e go kada no na every shit ma nye be later what the 12 1 2 or oh, government I wasn't being positive and negative. Carbon on your protein. Positive protein, no, beans, which is beans. Carbon negative. Combination of positive and negative. Carbohydrates, you know, the problem. But protein is the too much on too much in past say now. Oh, the man. But carbon is high or what? Like young fellow you do all carbohydrates you one when you have problem. And negative. We are no protein. And I then obi an chief protein. But you do on the carbohydrates. Now no too much it's high enough location. Cannot more location. Kubeneze, oya hum bebre, ofan today. Say, on for cramp anima, the Bayan was. Now, kube so ye mo impedian, o mo impedian share no wire for. Today, oya, ebinum today, mo wa wo na ampon. Oya na obi kwa kaje ni nfa bimbra. Na so wi a, so wi ma unya de na unya fi. Oh, fruit do ye mo impedian na nkasa. Oh, asora na pa. Igwa wa obedi fruit and san wa de wa page man papa wa de meeti amana ho maka no ansan na wa kodu o fruit ni ebeze o bat onye do oye mo wo impedue ni e say you time bia na new fruit abezi anadwo krampo wan sa pia botu aye o big fast kakra na anom ni charge na ada.
ashafo enada ho no nse ye sha asem din kan ka se nipa bebre na ewo adwenche na se nimde efa omoduane die ho efa no ni omundi ne time omundi no na ekwan omfa so ndi na ni na no omunim na nso still na no be hu se nkrofo bi ne still no mato omoduane die mu ajeje mu e wo se ni na ye hwe before see ebeko esa videos na me pese me bisa madam say mate se na midin kan se minya kan mate pe wo so hu se eye asem a ya kan to ankrofo age adi nanso obehwe na enye nokre enti mate ben sa na ono ankasa baby ote no from ono ankasa ne office no whatsi se nkrofo agidi ana nkrofo eka about aduanidie ne aduane nura yenya efi aduane mu a obetimi de ne ono ankasa ne power achichi macha ya ma yenya ye hunti asese ye nokre anase enye nokre inti ba kwa ebetimi aka ye weight management ho asem omo feel say omo che koma betimi ama omo elusi weight no inti ubehu na obi aye 100 okay 001 okay but nyewom ne say enye say wo che kom na ebe ma wo so ate ba eduane na wudi inti ibimo wo ho a wo che kom a wo wiye ekom bedew inti ese maybe wudi bo be say no na wudi be say all in one now wa parking na je say breakfast lunch supper now wa parking okay na wudi inti anka nia metumi a che omo ne say ye wo healthy plate method inti wo fa wo bowl a na wa chemienu uchemienu na efa na wasanso ya chemienu inti sa akwata no honum na carbohydrates beko inti ye bayre ye wache ye emo honum na ebeko ye fa second quarter na ye enam ye nchefua ye salmon ni na ebeko na half na aka no for your vegetables no okay and I am quine okay and I stew nti de bia say ye stew no ne yen quine no edo so sin carbohydrates no nti maka say vegetables no and quine and stews na contain bibia e friend intel no intel no be ma main tem nti won didi mbro so okay nti na intel no so I say mopping stick inti omo mpese omo manage omo weight no inti sade na ewo omu no na I say mopping no epi okay inti won didi mbro so no na ne awudi no utumi use no okay na ebo na weight no ekofem ebi omo so ibi mo say sugar na cause diabetes sugar ngwa na cause diabetes okay eduan na wudi wo lifestyle no drink na ka ho enye wrong but almost say malt not malt na ye malt no so ka ho okay drink bia ka ho mbo bi ka che me say drink bia obi so ye hye no na che say eno ni sugar obi brewu oh drinks ni na omo the sugar ka ho okay ye hankasa ye Ghana drinks na hankasa local made so bolin anka ye betumi afa no na sugar na ye de betum kitwe okay anka problem enyi ho enye drinks nkwa na ebe cause diabetes enye sugar nkwa na ebe cause ye duan na nkasa na ye di no yina wudi banku ne nkaka na wafa banku be 4 balls na nkaka 2 supla dosi ye nkwa antare 2 okay na wonnam en we na betumi akose diabetes no carbohydrates ne do so saying vegetables no betumi akose diabetes no wo di fruits na wafa fruits no mango bar na wafa mango no basket ma fruit anti ye ndi fruits no so sa okay nti ye lifestyle na cause sa yare ni na say inchine hypertension eno so ka ho okay enye nchine ne nkwa o mi ndi nchine na nso mi di kobi aya so kobi no ede na ede nchine ya ni na nyama nkete a cause nyama we ba nanso ye nim
na ye de ahye drinks ni sugar nkwa na ye de ahye ekom na ha we the answer na beto aso no ye mami issue disclaimer kakra ha ye nka say malt na say drinks na aka no enye emma wo ni mum na ye kan yina ni say bibie mu no no aye no nkakra akra in moderation. Too much of everything is bad eno ho asem na ye ka me gidi so say even say bronya ya ye kodi ye nansen ya ye wura next year obi beka say last year I say we last month asem na making we dwuma me ma we leave ko fie ja chilling yen num bi yen ri bi yen di bi na ade no we na realize say u body no why kese u body na say what gain weight fat ni bi aba be ka ho madam medical ma ya say ba no aduane die mu a yenche bo no mu fo na ne wo se odigu bia no wodi egu nti eno ne ba ko nti me pese me bisa so apart from ye aduane die a ye hwe nsoso ebetimi di bibi foforo aka ho se yenche ye ho kom de na emom no se ye di aduane na ye nsusu ne sen o se obi o ha odidi a se on hu se ne botia like or tie so aduane ahye no so a onjai on me but no ana so say ye di a aduane no dodo sen na wo say ye hwe na ye di okay inti you see nya me kan healthy plate method na say wuye na wuye ni ye a ende wuntumi ndidi mbro so okay because wood vegetables na your main focus inti wood to say me di morning nkakra nkakra na me no ese me di nkruma tum me de nyalo atum okay vegetable bi a metumi enya metumi edi no me di beka ho inti me didi no na me sesare na me no me nkwan no inti wo behu no bibi beka o plate mu enye mo no okay enye mo no so that won didi mbro so inti wo behu no ebedru bebi no na wa me wo de fa nkwan sa wo no ebedru bebi no wan hwe ya mo no kra won tumi ndi inti eno nso wo ho okay na ye de fruit nso beka ho fruit na ye say ye befa basket baako okay inti breakfast ye di breakfast ya na ya fa fruit maybe 2 hours time na ya fa ye fruit say ye mpo a local de no na ya fa mienu okay say foreign ye na ya fa baako apple a ketwa na pa mienu kese na baako okay ekutu a medium one na baako okay pawpaw a yebechemu mienu mango nso yebechemu mienu wuntumi ntina se indi wenini na okay na yedi ye lunch na fruit na aka no yebetumi yedi inti half na akaka no yebetumi yedi na yedi enwuaduane obi o ha o say me I'm on diet I'm on diet ni na nye bibi a o pese o lose weight kakra ana so say bi a o pese obedidi bebre ana say bibi sa ni na say na be obe lose weight ntia na I'm on diet for no obi o ha say me ndi sugar me ndi salt me ndi like bibi a ede no ompe na emom no onum ti na akotesi a tesi na ti ni nyede say mo no be no a enye de because nya odi beka ho ebe de no we year film because I'm on diet make bibi say I'm on diet ya ye chinchin say aduane a wudi no e wo say enye aduane a enye de obi beka say bland aduane enye bland enye de ana so say aduane so ebe obetimi the flavor kakra kan na emum no nhihye bi wo ho e wo say wundi so okay inti ye wo omo a omuni health problems shenye omo no de anka to say sugar ya walking and omutimi de kakre bi eka ana enchine so a kakre bi but omo health problems no to say omo pressure yare sugar yare kidney yare omo was special diets inti enye say aduane ne nye de da sugar for no omo sweetness na omo use inti omo was san yare ni na omo betumi akọ
the nearest hospital no maka say o mo hwehwe nkofo no mo hwe edidie hu nsem okay na omo ahwe omo be ma omo nduane obetumi edi enye say ede omo say omo eyi spices ye omo de keduane ho ye wo natural ones so ho okay inti omo hypertension ni diabetes kidney yare Nina, they can visit the nearest health facility. No more besides some person who dietitian and a nutritionist. Now, what specialized diets now, mom. Okay. Adrian, they want and say diets Adrian yede, papa. Okay. Miss my obeying. Into local hospital now. A better miss my obeying. Now, I come. Okay. As I'm on diet for a month to move for. Abana sa mood di aye ntimi me hwa bi because you are on diet be hwe na eduano enye de ye nya ne sa eduanom na adofo nom health check dwumadie na uguso a wo hwe NPA National Petroleum Authority omo ne ye de aseda be mo omo no omo ne diesel gift shop omo so ye de aseda ebe ma omo me pese ye twa ye ho kakra ye be san basisi a Mido, you're not Biana. I'm going to do about this. Every time I say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me, you know. Sister Coach Pa, it's a winning gas. I'm using the why. My wife. Down Yankana wa. Sister Coach. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. Wow. Let me see your hand. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Mwakwaba emba health check dwumadie so simano aka na mamenka o so say health check dwumadie ne asema ESSIEN so aye ka ho asema kwan e befa so aye be didi na ya hwe ye didie mu yie ye didie mu ne ye num ni nyina ka ho se ne be ya eduane aye di no ensa ankofa nsunsu boni bia emfa emre ye eduane e wo se wudi ne wose wudi emre wose wudi no ene ekwan wose wo mfa so eno animpo no ni na ye hwe wa ha me pesa me ko madam SEFAKOR ho na oma ye bibi ti say guidelines me wo SHS ni ye pesa we no pa guidelines oma ye bibi ti say guidelines and say tips as obia ebi afes na me hwe medidie ye sese no matacha mafa yesu me pesa me hwe meduane die mu eyiye ediane die na wo se meye se me pesa me start a ediane na wo se meye ekwan ben so na metimi aye se na ebe ya eduane a mede ni sese no ebe ya eduane a hote na ebe ya eduane a ebe ma me apomudin papa nti madam SEFAKOR ne ye hwehware se obema ya bibi a ebetimi edi so se tips and as guidelines bia se ye pesa ye share
ye sha se ye didi ye a ye betumi edi so Say no, we make sure say they be a didi a ye will be a be friend 4-star diet. Inti ye fire plater say vegetables kakra also. Tuber na rice and cereal kakra also. It's either said the best as ye be ye aduane na wie no. Ye mpese be hu angwa wo so. Okay. Inti yes searching. Dabi kra. Angwa kakra, enam kakra, fruits kakra. Inti say ye hu by the end of the day your plate no say we so koso. Say ye miss my best story ye aduane nso. Ye story ni ye say wo fridge mo a ye mpese nia ye raw materials no enam enwo nia yanwa no so. Okay. Enye the opposite. Okay. Ha. Na miss my answer na ye be use aduane nso ye be hohoro ho. Na miss my ye be no ano no makadada. Also ye kwakoton duane na ye wo kan mu ye nkenkan ye wo so e betumi a say we are allergic to something and our doctor say me ndi nchine ana anwa e betumi a wo okay insure ne exercise very important at least individual be at least that pain say we exercise be 5 times what that pain mu na every day should be betumi at least 30 minutes of exercise omo a doctor restrict omo no betumi a hospital na we hu physiotherapist okay ye feel nkofo be physiotherapist na wa boa wo exercise say we ye no but walking kakra jogging kakra jumping, skipping kakra, me wo. Okay. 30 minutes a day. We shall see en kakra, bedru baby. Angwa na odi be ye weduane. Ye wangwa papa, ye wangwa boni. Na so ye ntumi restrict obi a enti angwa na eye den wo dem no. Okay. Wo de to dem na eye den kakra no. Eno no. Enu na ngwa boni na ewom no dose. Okay. Inti ye penny a eye pour eye liquid. Wo room temperature. Enu no ye benya ngwa papa kakra wo. Okay. Ye wa ngwa papa nso wo seeds mu. Enu ye betumi use bi pumpkin seeds wo ho, chia seeds wo ho, flax seeds wo ho. Betumi apebi ato. Na wo de aka wo porridges ho. Okay. Na we di. There are a lot of ways I betumi a ye way. Ye making sure say always so your vegetables ye more than ye mean carbohydrates. Exactly. Na make makase na minti na obi akofa ye na be we de mpacho kakra bi ubetumi akomensa kra ye. Ma ye mbroso. Okay. O palm size na ye ma ye mbroso. Okay. Just a doctor and a dietitian be a catcher who say oh, the beye mensa mienu na but enam no yanka say di ni bebre. Inti say ye quarter of your whole meal. Okay. Okay. Inti wow ye calculations na. Ye betumi abo no. Na why? O kasa no so ka nsuo yen no nsuo bebre. Minim se u didi a u be didi a esese wo no nsuo ansa na wadidi. I was a woman how many minutes and we did na say yes answer a then a bois for be benya so we ni peduamu. Okay. Inti I say we pie na once ra wa hamatan. Okay. Miss my skin me inti I say skin I dry be inti you ne pomade ne hydrate I say and nourish your skin. Sana ensure so ekoye ni pedwema ase or clay way. Okay. Ama until within 30 minutes kra obetumi a edi aduane no. Okay. Na say ye didi wie nso e wo say ye num nsuo ho na on say bi mo ho a omudidi no mo num nsuo no. Ya de papa. Dabi. Okay. My unless ya catch or say ye. There will be reasons why ombeka say oh who did ya num nsuo no. But nsuo no de say before and after emfa nka aduane emfa mfra. Okay. Before and after na who did you nso a ho na obeno na
After some minutes. After some minutes. Okay, It's asana one 30 minutes, 10 minutes. Wait me anu monsieur. Okay. Ansana. Na mpacho na upesa wonka bibi. Oh David. Okay. Na ye hwe fat and oil no so aye kan wasem. Eno nso so wo se eho hia e ma ye nipadua ne de. Na ne dodo no. Okay. Ye be den hu se dodo amafei eye. Inti me to me kan cho say fa tablespoon ba ko fa yereduane. Okay. Inti na make say ubetumi de ahya ase. Inti wo de ahya ase a na wageji o me ye edua nkofo 5 eduane. Ye mpese wo be wie eduane na oil no wo so. Okay. Inti wo untumi geji ni ya and ye eduane ne te say froya ye ne te say nkwan. Okay. Eba bebe no. Na wo hwe awon ne go so. Eno no unhwe ni bebre. Okay. Okay. Na nya obehwe no kitwe bi. Angwa na abede no. Ye men wo so ansa na we hwe go so. We hwe. Eno enye shake well before you so. What do you say no? Okay. Mane wo ho for now. Anka yanso ye pe zomi e be nde. Zomini de settle. Okay. Won say zomi ankasa de ye light. Inti zomini de e be. Okay. When the wush ya ni na beba. Okay. But me can ya. Yeah, what's a wush na. Now with the keja ansana. Ibi o ha na eda wa ase so e. Eda wa ase na no na ebe ni angwabo ni wom no do so. Okay. And then me sure say you me ni etiefo nyina ebetu ye tap shake well before you. And you be shaky sisi a sana ye yisi. Nti enyume de nyina ye ho nti ase. Ebusa fo nkomo no ede but e was say koda. Nti no said ye wenya ho nti ase na mesumenya me ho nti ase de me gidi say efiti nne ekwe. Menye sure so obekọ hospital am ya kan sure say eduane bi a wudi ye ene kofa asa problem we e de brew because Madam SEFAKOR di kan me ate ase say wudi ni say wudi we ni we ka ho a intimisro men ko hospital me en kan sure say eduane bi a wudi ye ene de nsunsuanso we e de brew me de bia me ka sure say unya apomudin na say unya kwatenten emia weni beje me anso mi hu a meni beje eno enti na ya wode bia adwu a me nkoda na emum me betena ha say in the name of Coastal TV na ye de sa adwumade we ye de ebro ye bre no ayebe enti no ye be sorry so na ansa na ye be sorry so no so ma menya announcement the day we quick one ansa na ya sorry so nyame ya adoma echina ye a ebe ya Friday ya eye echina ya ade ba be chi ochina ya Coastal TV ye de studio ni nyina eba wo doorstep wo do nanim ho na eba be show no eno nti no ye be wo pedu ho na ye kwakoye show ni nyina nti no bomodin se baby a wo bia no obe ba be join oba be kan ye ho na ye no edi dwumadie no say maka no ye de ye nkonwa ye light ye bibia ye show no from Central Focus anopa de no enkobo any interviews a ye be ye nyina no ye be ba be ye ewo page ye ba be set up na ya ye wo ho ye sanso ye session na say dwumadie ni fa bi no ye be ye fe ya to ne din say wonso kabi ne ye be ma akwanya ema baby a wote mpotem a wote hawa mo fam no onso betimi aba na waba abeka ewo ye mfidie no so ama mpanimfo so ate afri omanfo na nkasa no na nkwaye se ye mpo ne ye ka ma wo bra na babeka wa asem ne wudi weni ehu ne wudi waso ate ne wukom ewo wo mpotem wo fie wo kuro so no bra twebeye na bra beka egu afidie nim na endu mpanimfo no nchen pepepe eno eni dwumadi anyame pa ade chi a ye ba bedi ewo pedu nti bomodin na hwe yanim se wo be hwe ye wo fie wo TV no so senso obetimi atwe ben ye na oni ya ba bet na venue ho na ye no akasa na se ya kasa che na so akasa che ya anke no ye ni beje pa nti bomodin na
hyɛ so midin ede AFIBA ESSIEN NPA National Petroleum Authority na asoyasen amedwumedie ye de abrow diesel gift shop nyamisha so oboaye na yetimide health check dwumedie abre etiefo kan we say ye wo Facebook and YouTube it say wentimi enya kwan ant na wo TV nachi eye wo digital channel digital channel 514 no wentimi ant na wo TV nachi ansha uko Facebook ene YouTube Cape Coastal TV Cape Coast ubenya ye wo ho na nkomo bia ye hwehwen wo fie ha no onso wenya bi ahwe na wehu ne ekoye nyina mami sanso enda madam SEFAKOR ama PONGO amenda wasipa se yeto nsafrɛ no wendi ehwamo na waba nyakopon onhya ahwefo nyina nso nyakopon enhya mu nyina mesanso ada me technical manager enyume ono no na me producer no na me bibia oni wanka mni ho wan set camera yanka me se menti hanka makwa da bega sanya me sure ben so what me abo mechidom na enyume waka me ho na me so me ni etiefo atwe nkomo da enti se enuanom ni adofo no da se ne ye besan hia mo ma ba